Makhi. Ewa, Solomon. Le ka mogala. Oh, sharp man. Oh, sharp. Hey, sharp ke no re ke temo wena sa lefro man. Hey. Ka re mabana pe re tsama kwa se re tsamae botsa ke. Hey, galo wena le diphapanonyana man. Yeah. Hey. Wena Makhi le wena na o ka re o ke re ke ralo ka bana o tswela pele o di ya lotsa restrict so. Hey, mogong ke rile ke tetse pelo leadership. O ne le motho galang kwa tisitsenyana kwa lo wena wa re o eta iwa nkera ke se ya botse man. Mara ka dore ke fitha moya ka do ke ra ke nana ka wena ke re monno la pe gala ithalokela ke be ke lata ka mata man. Nna gale ke ra loka Makhi. Nna gale ke ra loka. E be tshwarelo leadership man. Mara tebe ya o tšea dilo ka lefatha so. O ke matswai. Ora. A o ilukishe Makhi man. Ke ta ibiakanya. Ke ta ibiakanya ke tapela. Ya ka nnete. Makhi. Na o go le re ba re quotation hospital. Ape quotation ba re hospital. Quotation hospital? Ka mogola ba ro letse ya bethwa tsebe ke kaka ebile tlile mphatonyana so ngulukwe ke taba tsa bomana goma a ke tsebe a se ke go dinako o no la pegale ke ene le yena maabane ka bo ma 6 ena le right ana ke no go ba re o bethilwe ene ka mogola ba ro bethilwe ka Facebook o ba cheap ka re tsebe ke kaka so ene o gana o bolela ro bethile ke mang a nyo go bolela no fa ba putisa statement no ke na ya ke kwa man re ka ba bona e ka ba bona leadership o ne le batho ba re ba tswa mafastere ka mo bendo di aluminium ene ba re ba tshwere ba babedi e se go bethile ke setšhaba a ka ba bethile ke se batho gomo that's why ana ka statement ke bona bo quotation monno la ke nana re di mo nyakela motho fela ka di mo thuša man o di counseling nyana re di mo tsamaisha o ne le bothata mothakole ka nnete ena ka tadia so o toba ka ra bothata ape o to rutswetša le re no rutswetša ona ka mogomong ba mmerekile na o ka se telele nna wa loka ke galanyatša quotation be santšhibile ba mmethe tsebela kore ba se ka betha tsebe fela ba mo phule le mathwa ba mmerekile ka mogole se ka bolela bjalo leadership kana bophelo bo dilo di ne le o change la ba dila monna le tsheiwe ka moso e tate ba wena balo monno la mo mathateng a re no mo fathego ka moka ya ithoka man re ska no number mono ro fa se ra number mo gatikela ka nnete man ka nnete na sa lo felletša bona morutini bontate moruti a ba fitile mo maabane ape Makhi le nna ke no le thieletša le re moruti na mothola ke a mo tseba mothola se moruti ole mothola ke Justice Shibambo a ke re mothola bja dula ko Soweto ke banna ba di-highest bja utswa o se ka mmona le jalo o ne o tamo a betha lena re ke ena moruti ke Justice mothola ke Justice o re mo yena ore Justice o ta ko torie ngotoele bofiane le wena mane Solomon man e tswa mo tabeng tša batho Makhi na kweshe ya dinaka wa e tseba ya dinaka tša lesotho ke kolentše ba eletša maabane e betha kudu koshela ape ba e bethile le monabong last week ke yona ene cousin ena gala le mo maabane a eletša ka ba ka ramphe yona ka shade aufa o ntšheletše yona o nsendele yona ke tapele o nsendele nyana a re bone my files audio DJs Bali ke tapele ke yona ke kana wena o le shady leadership come on ya wa palelwa
koshele tseba koshe ape ke go le ba thaka zone ke be ka o feta ka go ke thaka thakana ashiko ego come on ai yona le fasele ya mafelo bwa koshe ka go mana batho ba emeletse ka moka ka go mana batho ba emeletse ka moka Ntate Moruti le nkwesha mosa e ta o bolaya koshe e ta o diela bothata o khumana ba lo lebetse o ruko ka le bana ba dula ba re ka mo gore ntate Moruti ga no le ga iwa o a thaka mo le ka o tsaba gale ba ke tsana ka mogo ke le bona ke tsana ke tswalla go ke bona le thagetse ka mogo pelo a ke dilo ke ro tompie ka rabudiwa ba le thaga a ke bolo wa ke tsamaya mo motseng mo ba mbriefa ba ra wa ntate Moruti ape ba ishana ba phela ba e lokwa bolo ke le nna ke lo tabeya ka gore ke ba no fela ntse ba mpona ke na le lena o re botse ha ke le wona o sa ntse phapone be wona ke bolo le to le thwalelo ka gore mo motseng mo ba ishana Moruti apo ka lebella nna le Makhi re kwana kudu a wa bona le nnywa le re tshewa ke a bona e re quotation a fiti e no rolo motala fiti mo ta bona ro thoma gagano engwe e golokulu bana ka nnete o ke yana motho mo ditabatse a ke morata o na le jealous quotation o jealous friendship ya ka le Makhi wa bona o lebile o bolela ka jealous o bolela ka jealous wa ngota a ke re bona tabe ya jealous ha se thomedi bele apa o ka itheka go bo Genesis kwa bukaina ba shala ba bola bo abele o re gale le khufa fela e be le jealous bolo quotation a swa eno ape bona ona ra ska o jealous a ke re bona ka ino go no jealous moratwa bolo tabe ya jealous e thoma morago kwa gore a e thomi mo wan bele a ba mmolanya ka le makala le khufa jealous ba le jealous batho na Moruti ke genesi o ba ke kutullo ke genesi ape bo Moruti di verse tse ba no di bitsa ba di tsebe ba di tsebe di verse tse ye bana a se genesi bo le ngisha nna ke le Moruti a se genesi le ngisha nna ke le Moruti o Moruti wena ga le Moruti ke nna ba kwena o Moruti wena bolo e go botsa mongolo o nyaka wana wena ba o Moruti wena ye bana wena ra o tseba wena nna ke o tseba o justice wena justice kama o justice wena na sena justice wara na ke na Moruti Makhi motho ke justice ra mo tseba be ba utswa kudu ko Soweto ba bana ba be ba utswa kudu ko Soweto hai Solomon ba tšua bine go dithatseng di tompalela ko pele ka re monna o mpitša ka my next tsebe a ka lo mpitša ka my next tsebe nna go ntshwarisa mapodisa man ntate Moruti e seng ka moaka e seng ka moaka Makhi o tse tabela ya boxing match ita loka e ta phasa ke le gopela ka di 20 mogalapi quotation ke ta mmona ka di 25 ke emetse go afola tsebela yae ke le gopela ka di 20 mogalapi nna ka 20 ka segone re na le conference ko kereke mara go nya ka di 18 le ka idea ka di 80 ya ke mereko e tabele Friday e tabela bothano ke ta bona ka di 18 wena o taba refa wena moashene di arrangement o lokishe le lefelo o lokishe di referee o lokishe ba bashimanyana ba be ona moshimanyana ke go mo fegola ke nya go mo fagola ke mo ntse sebete